Tak takut kan dengan Arteta? Takut ada agaklah sikit, tapi nothing to worry about lah. Sekali backfire lah aku cakap menentang ni kan. Tapi aku rasa Saliba dengan Gabriel Magalhaes boleh settle lah Arteta tu. Walaupun dia punya statistik memang cantik gila untuk game lawan Bournemouth, betul ya? Dia lawan last game lawan Bournemouth. Dia basically have a very good game. Dia dapat goal hat-trick sebab dia kan before tu dia dapat call up France. Lepas tu dia ada kontroversi dengan Wilfried Zaha. Macam-macam lah jadi kat dunia dia kan. Lepas tu tapi masuk first Premier League game after the international break dia score hat-trick. So Zaha terpaksa diamkan diri lah. Game tu tak silap aku dia create the highest XG among strikers dalam satu game. 3.67 dia score hat-trick 3.67, tapi to put in context dia shoot banyak lah, 3-4 chances juga yang off target, tapi yang on target dia shoot 5 score 3. So aku no problem, aku lagi banyak striker aku shoot lagi score kan. Mampu happy lah dia miss ke apa, tapi at least dia shoot. So memang bahaya, Arteta ni memang bahaya. Crystal Palace is very good in terms of defensive, tapi kat attacking kita ada Arteta. Sebab Arteta ni bukan saja lawan Bournemouth ni dia perform, hampa kena ingat lawan Liverpool dia palang banyak kali. Dia banyak kali try. Konate kena dengan dia. So aku harap Saliba boleh settle dia. Gabriel Magalhaes boleh settlekan dia sebab aku rasa dia adalah player to watch untuk Crystal Palace lah nanti. So far partnership defender dalam Premier League ni kebanyakan tak boleh handle dia weh. Dia create chaos. Even lawan Liverpool tu memanglah Palace menang. Kan aku rasa Arteta first half boleh 3 biji ke apa. So aku tak mahu situasi sama jadi dengan Arsenal lah.